Abengeke bandla, abengeke ngize ngihlale phansi ngivalele ngenxa yomunye umuntu, Wow. abengeke bandla, abengeke. Bengizoqhubeka ngiphile ngendlela ebengiphila ngayo, futhi bengeke ngize ngiyekele ukuphosta. Namanje basakhona abasho ukuthi abengathandi ukuthi ukhulunywe amagama, angiyekele ukuphosta, angeke ngize ngomunye umuntu ukuthi ngenzeni, yabo. Especially uma kuphathelene nalezi zinto za-social media. Ayi le yambeje, umbeje ngiyamxolela bandla, Wow. ngiyamxolela, akulungile yize noma-ke sekuze indlela enze ngayo, abanye bathi bempromotha kodwa indlela aveze ngayo naloku ngipromotha kwakhe akubanga kuhle bengangilindele. Kodwa-ke ngiyabonga cause nasepejini lami bandla ngiyagena, kodwa-ke angaphinde ayenze lento ayenzile bandla. Uyagena nje mfethu. All right. Njengoba nizwe ke bafowethu, ubonge akumphathanga kahle okwenziwa umbeje but ngesingaye uthi uyakuthatha ukuxolisa, uyamnika ithuba, uyamxolela umbeje ukuthi naye kodwa noma ekwenza mbeje gada musukusukela noma ubani. Siyazi ukuthi wena la kuthinta khona wena uyashayina ngaso sonke isikhathi. Manake mawuthi kuhamba kahle epejini lakho kuyonke indawo uzizwa unjani ngalokho ukuthi ubone ipeji lakho likhula? Ngiyajabulela nalokho, ngiyajabulela cause kuzongivulela izinto ey'nkulu, njengokuthi mhlampe uma kukhona ama-program enziwayo khona ngiyathola ama-invite, abantu bayangazi. Noma kungako okwenzeki okukhulu kakhulu, kodwa ngiyazi ukuthi khona izinto ezisazovuleleka through social media.